Yes, reka nongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese ikaze mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki 16 Nyakanga cyangwa se kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2025. Tugiye twinjiye mu makuru rero araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Tubabwira uko imiri puko ni mirwano yiriwe, ariko kandi tubabwira nuko biraye. Aya makuru rero birumvikana turaza kuyanzekira muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Turababwira yuko tayari abantu batangiye guhunga muri uyu mujyi. Hanyuma umuyobozi w'abacancuro yamaze kurizwa indege gitaraganya yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iyihe mpamvu turababwira kandi ko umujyi wa Uvira ubu aya masaha wose wagoswe. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka kuri ambushi y'abarwanyi b'Intare za Sarambwe yabereye muri teritwari ya Fizi. Tubabwira yuko abarundi bagera kuri 12 bayitakarijemo ubuzima. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yongeye kuramuka ndetse ikirirwa aha muri ibice bya Sange, aho amagingo yanga y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abasirikare b'u Burundi FDNB abagera kuri 16 bose batakarije ubuzima muri imirwano yabereye aha muri ibice bya Sange. Ikindi kandi nababwira nuko aha Sange n'undi ngo barwanye b'Intare za Sarambwe bahavanye ibikoresho byinshi by'aba basirikare. Impamvu aha ngo hongeye gufatwa ibikoresho byinshi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, nabwiye yuko abarwanyi b'Intare za Sarambwe mu makuru ya kumanywa, nabwiye ko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bamanuye bombe nyinshi bakazisuka akuri aba barwanyi nyuma yo kubagabaho ibitero abaturutse mu mujyi wa Uvira, bakazamuka Kavivira haruguru bagatangira gusuka bombe ku barwanyi b'Intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe rero nazo zamanuye imiriro myinshi zisuka kuri aba barwanyi, biza kurangira rero abo ku ruhande rwa FARDC ngo abirutse amaguru bayabangira ingata imbunda abazisiga imihanda. Turaza kandi kugenda tunyarukira no mu bindi bice bitandukanye. Rugezi naho hongeye kugabwa ibitero, n'ibitero byongeye kugabwa na Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Tagati yabo ngo barimo kugaba ibitero kugira ngo n'ubundi bibasire ibice bituwe n'abanyamurenge. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma rero Generali Ciwewe hatangajwe amakuru akomeye kuri we, ndetse n'amakuru ashobora no kumucisha umutwe. Uyu mugabo wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago yorohewe. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo gushinja abarwanyi b'Intare za Sarambwe kubagabaho ibitero ka abutindi. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Birumvikana turaza kugenda twibanda kuri ripoti zavuye mu rugamba rwo kuri uyu munsi, ariko kandi tunababwira uko urugamba ubu ngubu byifashe. Hamwe urugamba rwamaze kugenda rucogora, handi urugamba mu kanya rwari rugikomeje, ariko ibi byose turaza kubibaramburira hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero icyo nagusaba, niba wamaze kugera hano tayari inyereka ko turi kumwe, kunyereka ko turi kumwe rero nyemerera uterekeho like aho ngaho, shakora ikazizamuka. Ikindi kandi inyandikira hasi aho ngaho umbwira uti turi kumwe 5 kuri 5. Niba urimo no kunyumva neza unyandikire hasi umbwira uti indimo kukumva 5 kuri 5.
nyandikira uti turi kumwe niba utari no kutwumva kandi ntutinde kubitubwira mwese rero aho muherereye nongeye kubaha ikaze niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV inyemerera ngusabe ikintu kimwe kandi kidakomeye nyemerera umanuke hasi aho ngaho ukore kuri ako kantu kitwa subscriber ukemeze numara kukemeza ukore nako kantu ukore no kuri ako kantu kameze nk'inzogera nako ukemeze hanyuma utaha ntago uzongera gucikanwa n'amakuru hano ku Ibendera TV mwese rero mbahaye ikaze mukanya nyuma yo gutumika areka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, aho waba uri hose rero bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ushobora kuba warabaswe n'ibibazo by'inzoka zo mu nda, ushobora kuba rwose ibijyanye n'ama-infection zarakugezeho zikakugira akarande. Ntutinde kandi ntutinye guhamagara iyo nimero ubundi bagufashe. Akarusho abari mu mahanga mwebwe mu okora komande ubundi imiti yabageraho akaba ari bwo mubona kwishyura. Urumva umuntu kwemerera kwishyura ari uko wamaze kubona umuti wamaze kukugeraho. Mwabantu mwe rimwe na rimwe hari igihe mutubwira ngo aba bantu ntago bizewe, ariko niba umuntu akubwira ngo wowe inyemerera ndakoherereza imiti unyishyure ari uko imiti wamaze kuyibona, ubwo so uwo muntu kandi n'iki kindi wamugaya, n'iki kindi cyo kwizera akiraho ngaho. Ngibyo rero uko byifashe, reka twinjire amakuru yacu yo muri aka kanya. Aya masaha tuba tugenda tugaruka kuri updates, ariko kandi tunarebera hamwe ibijyanye na ripoti, no kuvuga risasi na ripoti ziba zivuye mu rugamba rwiriwe, tukanareba nuko amagingo ya ibintu byifasha. Abantu rero baherereye mu bice byose by'u Rwanda rwose mwese nongeye kubaha ikaze. Abantu baherereye mu bihugu byose bya Afurika nongeye kubaha ikaze, niko kandi mpa ikaze abantu baherereye mu gihugu cy'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buholandi, muri Canada, mu Bushinwa. Mwese abantu muherereye muri ibyo bice nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Nizere ko ntawe nibagiwe, ariko kandi abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namwe nongeye kubaha ikaze cyane muri aya amakuru. Reka rero twanzike muri ubu buryo. Aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muntu wise anyandikira ambwira ati turi kumwe, yitwa Rwanda 2020. Agira ati turi kumwe. Hari witwa Hakizimana Venuste nawe agira ati turi kumwe. Mwese mukomeze mutwandikire ibitekerezo byanyu, ni ingenzi kuri twe. Umujyi wa Uvira rero tayari ubu ngubu tuvugana wamaze kugotwa n'abande. Ubu tuvugana ahantu hitwa Source de la Rivière Murongwe hamaze kugotwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe biravuga yuko abamanutse neza bakitegera ibi bice
cyangwa se bakitegera iki gice cya Source de la Rivière Murongwe ndetse bakitegera n'aka gace ka Kiko. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga yuko bamaze kugera ahangaha rero nabaturutse hehe, nabaturutse haruguru ahangaha. Narababwiye ko hafi ya Ingwengwe abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanutse bakashinga ibirindiro, atagati yabo yari yo guprotectinga cyangwa se kugira ngo abase n'abakavaringa ibi bice byo muri uyu mujyi wa Uvira indani, ariko banakavaringe abacanshuro bamaze gushinga ibirindiro ahangaha muri bice byegereye Tema. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bikaba bivuga yuko bamaze tayari kugera ahangaha hitwa Source de la Rivière Murongwe, bakaba bamaze kuhagota. Ikindi kandi nakubwira nuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga yuko ngo hari n'ibindi bice byegereye uyu mujyi wa Uvira abashobora kuba bamaze gusetingamo ibikoresho byabo. Amagingo ya rero nkaba nababwira yuko uyu mujyi wamaze kugotwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubwo nkubwiye ko uyu mujyi wamaze kuba uri mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku kigero nka hafi 93%, ntabwo naba nkubeshye. Reka nkubwire impamvu. Mu bice by'inyuma bikikije uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugenda hirya no hino basetinga ibirindiro byabo. Ikindi nakubwira nuko mu mujyi indani harimo abarwanyi b'intare za Sarambwe bashinzwe ibikorwa bya mapping, ni ukuvuga bamwe mwita maneko cyangwa se bamwe mwita ingenza. Mu minsi ishize twarabivuze turavuga tuti mu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe boherejemo maneko nyinshi. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi na FARDC bari aha muri uyu mujyi wa Uvira bashya ubwoba, barangije batangiza imikwabo abagenda abahigahiga. Ariko n'ubundi ndagira ngo nongere nkubwire yuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira wose mu buryo bwa mapping. Ngibyo rero ko byifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nakubwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira tayari abantu abakomeje guhunga ari uruvunganzoka. Abaturage benshi barimo guhunga aberekeza mu gihugu cy'u Burundi, aberekeza mu bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abantu barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Impamvu aba bari guhungira mu mujyi wa Bukavu nasobanuje nayo ndayimenya. Aba ngo barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu kubera ko ngo barimo gusa n'abakora igereranya bakareba uko umutekano wifashe mu bice byafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakareba kandi nuko wifashe mu bice bikigenzurwa nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abagahitamo rero gufata icyemezo cyo kujya ku ruhande rurimo kugenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abenshi rero ngo barimo guhungira muri uyu mujyi wa Bukavu, abandi bari guhungira mu Burundi, abandi bari kwerekeza Kinshasa, abandi barimo kwerekeza mu bihugu bya kure nko mu Bubiligi. Abandi rero nabo ngo bakomeje kugenda bahungira mu bindi bice byegereye uyu mujyi wa Uvira, bava muri uyu mujyi indani bajya mu bice biwukikije kubera yuko ngo barimo kubona ibimenyetso bikaba agaragariza ko byanze bikunze muri uyu mujyi wa Uvira mu minsi itari ya kera urugamba ruraza kuba rubaye imberenge. Hanyuma rero reka mbabwire yuko umuyobozi w'abacanshuro yuriye indege igitaraganya akerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nukubera iki? Amakuru avuga yuko nyuma yuko abacanshuro batangiye gukorwamo umusiri n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, uyu ubayoboye
ngo yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba bivuga ko ngo yaba hari ibikoresho byihariye kandi bikomeye yagiye kuzana. Ikindi kandi ngo yagiye gusobanurira abayobozi babo uko ibintu byifashe muri iyi minsi itari myinshi bamaze abadiployinzwe aha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba baratangiye kwisanga ku rugamba. Ku munsi w'ejo twabwiye ko abagera kuri 3 tayari barashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, abagera kuri 2 bagakomerekera mu mirwano yirije ku munsi w'ejo muri bice by'amajyaruguru yasange, ni ukuvuga muri bice by'amajyaruguru ya Uvira, muri bice byasange. Ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje kudahira aba bacanshuro baje muri uru ugamba. Minsi ishize kandi nabwo twababwiye abandi bakomerekeye n'ubundi muri ibi bice bakihutanwa kuvurwa, aho bajyanwe ahitwa Medical Center SOS Village Duvira. Aba rero nabo bikaba bivuga yuko nabo bakomerekeye muri iyi mirwano. Uyu muyobozi rero akaba ngo yagiye kuzana ibindi bikoresho, birimo ibikoresho by'ubwirinzi, ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga ngo bizabafasha kurwana neza urugamba. Areka tukiri hano rero duhite tunyarukira n'ubundi mu mirwano yongeye kubura uyu munsi muri bice bya amajyaruguru ya Uvira. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo bongeye kuzamuka abanyuze Kavivira, bazamuka Kawezi, batangira rero kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye aha haruguru za Runingo, za Kiriba ndetse na Sange. Amakuru rero akaba avuga yuko n'ubundi uru rugamba rwiriwe ahangaha rwaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukubita no kubabaza bikomeye abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Twabwiye ko amakuru ya kare, twabwiye ko hari amabombe yoherejwe ndetse bikaza kurangira aguye muri bice bya Kavivira neza indani muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu rero tuvugana uko rugamba aha muri Sange ibintu bihagaze, cyangwa se report zituruka muri uru rugamba rwiriwe muri ibi bice, dore ko mu kanya gashize hagana ku isaha 11:15 aribwo urugamba rubaye nk'urucogoye. Abagera kuri 16 rero bo mu gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC n'abo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB 16 tayari barasiwe muri iyi imirwano yiriwe ahangaha, bakaba barashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho n'ubundi abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye guhura n'ibyago bikomeye, bongeye kugusha ishyano muri iyi mirwano, dore ko n'ubundi bakomeje gupfa usubirizo. Ngibyo rero ko byiriwe muri iyi mirwano yiriwe ahangaha, dore ko ari imirwano n'ubundi yaramutse mu gitondo cya kare, akaba ari imirwano yiriwe yumvikanamo intwaro ziremereye gusa. Ni intwaro ziremereye, ni amabombe, ni za mashini gani, ni bifaro. Ibi nibyo byakoreshejwe ahangaha, za rapigi byose byakoreshejwe, ariko kandi bikaba bije kurangira n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwisubiza icyubahiro muri iyi imirwano yabereye ahangaha. Reka twerekeze muri teritwari ya Fizi, tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutega ambushi ikomeye cyane, akaba ari ambushi yongeye kugwamo abasirikare abarwanira uruhande rwa Leta ya Kongo abatari bake, kuko abagera kuri 12 bose tayari ubu bamaze gupfa. Amakuru avuga yuko abasirikare 12 bashobora kuba ari abo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ariko
ariko andi akavuga ko bashobora kuba bavanze n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Gusa icyo nakubwira nuko ku isaha y'isa 8:35 zishyira ku isaha y'isa 8:50 isaa 9 gutyo nibwo iyi ambushi yaje gukorwa hafi aha ya za Rugezi. N'ubundi nyuma yo kuba abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bongeye kugaba ibitero aha muri bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi. Hanyuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakoresheje tekinike yo kujya kubaturuka inyuma. Urumva ababaretse barabanza arapushinga bigira imbere kwa kurasa rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakabihorera tayari kubera yuko bamaze kwinjira ngo bababonye, yaba systeme ya mapping yabo yari yababonye, yaba kuri radari bari bamaze kubabona. Barinjira rero batangira kurasa, abandi barabihorera barashyekerwa barasatira bigira imbere, abandi barabihorera. Ibi bigeze kubikora muri Kavumu. Yes, ni muri Kavumu bigeze kugira, ndabyibuka icyo gihe hari ku cyumweru, barinjira bararasa nihagira ubasubiza, barashyekerwa barakomeza bigira imbere, bararasa nihagira ubasubiza. Icyo gihe ariko bivuga yuko ngo abasirikare abenshi bari bamaze kudiployingwa mu bindi bice, noneho aha hasigaye abapolisi. Biza kurangira rero abapolisi bahamagaje umusada wihuta, abiza kurangira n'ubundi izi wazarendo zari zagabye ibitero ahangaha bazirashe neza nkuko isenene zijye zirambarara hasi zigapfa umusubirizo. N'aba rero barabarashe impande n'impande, imirambo iba imirambo. Ahangaha rero naho iyi operasiyo yongeye gukorwa, n'ubundi barabareka, abarinjira barasatira bakomeza gushyekerwa bazi ngo barwanye b'intare za Sarambwe ntabahari. Biza kurangira rero babapondapondeyemo indani, babakirizaho imiriro. Ndagira ngo nkubwire ko abagera kuri 12 nibo tayari bamaze kumenyekana ko bapfuye, ariko muri iyi mirwano yabereye aha by'umwihariko muri ya mbushi ngo haguye abasirikare batari bakeya. Ikindi kandi nakubwira nuko bivuga yuko ngo no ku ruhande rw'intare za Sarambwe hari abakomerekeye muri iyi mirwano. Gusa turacyakomeza kugerageza kureba niba twabona ibijyanye n'imibare ya finali, dore ko n'ubundi ngo ubutabazi buracyarimo gutangwa, bajyanwa kuvuzwa bakomeretse, abaye utujuriti bagiye batakaza ibice by'imibiri, abapfuye. Byose rero ubwo no gukomeza gushakisha, twagira amahirwe yo kubibona neza tukaba twabibagezaho. Hanyuma rero reka dukomeze n'aya makuru. Aya makuru reka tuyakomereze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aciwewe wigeze kuba umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga igisirikare cya FARDC, byamaze kwemezwa ko ngo yari yateguye umugambi wo kwivugana Tshisekedi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Augustin Kabuya, yatangaje ko General Christian Chiwewe Songesa ngo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu ngo ashinjwa gutegura umugambi wo gushaka kwica Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wibuke ibi ni byatangajwe n'ishyaka riri ku butegetsi, kandi ubuyobozi bw'iri shyaka riri ku butegetsi nibo bataye muri yombi uyu umusirikare. Aho ngaho rero uhatekereze gatoya, mu kanya ndaza kubigarukaho. Uyu Augustin Kabuya rero ibi yabitangaje n'ubundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu yatangaje ku munsi w'ejo.
kuva mu cyumweru gishize amakuru aravuga ko General Ciwewe wanabaye umuyobozi umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba umuyobozi w'abasirikare barinda Tshisekedi afunzwe we n'abandi basirikare bakomeye bakaba abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umunsi ishize ubwo twagarukaga ku by'uyu musirikare wari usanzwe ari umujyanama mu bya gisirikare wa Tshisekedi twavuze yuko yabanje kugotwa iwe hakabuzwa kugira winjira n'usohoka biza kurangira rero avanwe ahangaha n'ubundi yambikwa amapingu ajyanwa gufungwa ndetse ajyanwa gufungwa hamwe n'aba basirikare bandi bajyanwe. Kuva icyo gihe kugeza ku munsi w'ejo nta muntu n'uyu n'umwe wari wigeze atangaza ibijyanye n'ifungwa y'uyu musirikare ndetse imiryango imwe n'imwe yagiye ivuga yuko hakwiriye kugaragazwa aho uyu musirikare yaba aherereye ndetse n'icyo yaba arimo kuzira. Ku munsi w'ejo rero nibwo uyu umugabo witwa Augustin Kabuya yagiye mu itangazamakuru yemeza ko General Ciwewe ngo yari yateguye kwica Tshisekedi ndetse ko ubwe ngo yanabyiyemereye ubwo yararimo ahatwa ibibazo. Magingo ya rero tuvugana bamwe bati uyu mugabo ari mu mazi abira ndetse kandi bati uyu mugabo ashobora gucibwa umutwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Uyu Augustin Kabuya yagize ati umunsi duta muri yombi Christian Ciwewe urumva yuko ari bo bamutaye muri yombi. Agira ati rero umunsi tumuta muri yombi wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare natangiye kubona abantu bavuga ngo urabona twatangiye guta muri yombi ba generali bo mu bwoko bwabo, reka rero dusobanure ibintu neza. Ni ibitangazwa n'uyu mugabo Augustin Kabuya. Akomeza agira ati ubwo Perezida Tshisekedi yazamuraga mu ntera abo abajenerali yabazamuye mu ntera mu izina ry'ubwoko bwabo se. None ibi biganiro bituruka he? Mu bigaragara abantu ntibabona uburemere bw'ibi bintu, ariko se ni gute umuntu wicara nyuma yo kuganira n'abamwegereye ni gute ategura kwica umuntu umubyeyi sogokuru urwego rwa mbere rukuru rw'igihugu hanyuma ntabibazwe? Akomeza avuga ko General Christian Ciwewe ubwe atigeze ahakana ko yari yapanze kwica Tshisekedi. Ibi abivuga muri aya magambo agira ati umuntu yakuzamuye mu mapeti hanyuma mu izina ry'ubwoko bwawe ngo ntidukwiye kukubaza. Ibyo ni bibi, abantu bazima bazi bibi yakoze kandi nawe bwe ntigeze abihakana. Ibivuze ko yicaye akavuga ko agiye kumwica. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero mu cyumweru gishize cyemeje ko hari abasirikare bakomeye bo mu ngabo zacyo bafunzwe, gusa nticyavuga neza abari bo cyangwa ibyo bafungiwe. Icyakora usibye General Ciwewe mu bandi bavugwa ko bafunzwe harimo General Major Maurice Nyembo hoze ari umuyobozi w'ibiro bye na yahoze ari umuyobozi w'ibiro bya General Ciwewe ubwo yari umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Hakaba na Lieutenant Colonel Aderart Mwiza wahoze nawe ari umujyanama we mukuru. Magingo ya rero Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yataye muri yombi uyu umusirikare. Kuri uyu munsi nibo abafashe iya mbere bagatangaza ibingibi. Uyu yafashwe n'ubundi ngo akekwaho akuba ngo ari mu mugambi wo gukora kudeta. None bagarutse bavuga yuko ngo babimubajije kandi nawe ngo ntabihakana.
ibintu rero birakomeye ngira ngo badukurikiye hano ku Ibendera TV murumva ko ibintu bikomereye uyu mugabo. Mwibuke kandi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakiriho igihano cyo kwicwa, bivuze ko rero Ciwewe ashobora gucibwa umutwe. Reka dukomeze n'aya makuru. FARDC igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashinja abarwanyi b'intare za Sarambwe kubagabaho uruhererekane rw'ibitero by'uruhurirane. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku munsi w'ejo cyamaganye kivuye inyuma ibyo kise uruhererekane rw'ibitero by'uruhurirane, kivuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabye ku birindiro by'ingabo zabo. Umuvugizi wa zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Major Nestor Mavudisa mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yavuze ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabye bitero bikurikiranye ku birindiro by'ingabo za leta biri mu duce twa Akamatembe na Karawo, ni bice biherereye muri groupement ya Amobuku ni muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero ngo bikaba byaragabwe ku itariki 12 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025, no kuvuga ko hashize iminsi 4 ibi bitero bavuga abigabwe. Nkaho rero ibyo ngo bidahagije, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bateguye banagaba ikindi gitero mu giturage cya Kashihe nacyo cyo muri Karehe. Iki kikaba ngo cyaragabwe ku wa mbere tariki 14 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Mavudisa yunzemo ko mu gitondo cy'ejo, no kuvuga ku munsi w'ejo ngo ni mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 15 muri uku kwezi, nabwo ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabye bitero ku birindiro byari bifitwe na FARDC ahitwa Mwenda Bandu ni muri groupement ya Banyungu ho muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yunzemo agira ati ikindi nuko kuri tariki bagabye ikindi gitero ku birindiro biri haruguru y'igiturage cya Batanga muri groupement ya Irambi muri Katana ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikavuga ko ibyakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bitagize kwica agahenge kemeranyijwe gusa ko ngo ahubwo binagize igikorwa cyo kudobya ibiganiro leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugirana na abarwanyi b'intare za Sarambwe Doha muri Qatar. Ingabo za leta zikaba zishinja abarwanyi b'intare za Sarambwe kuzigabaho ibitero, mu gihe ku rundi ruhande uyu mutwe nawo uzishinja kuba zikomeje kurunda ingabo mu bice bitandukanye kugira ngo ziwugabeho ibitero. Bamwe rero barajya ku ruhande bakavuga bimwe, abandi nabo bakajya ku rundi ruhande bakavuga ibindi. Ni mu gihe umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa mama 23 na Twirwaneho Lawrence Kanyuka yatangaje ko abasirikare ba leta ya Congo FARDC ngo akomeje kugaba ibitero ku baturage b'inzira karengane mu majyepfo ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagera ati ku itariki 12 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025, wibuke mu kanya mu bitero FARDC irimo gushinja M23 na Twirwaneho harimo ibyo ku itariki ya 12 Nyakanga muri uyu mwaka. Ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakaba bagarutse kuri iyi tariki. Agira ati rero n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka agira ati kuwa 12 Nyakanga muri uyu mwaka ingabo za leta
cya Kongo FARDC zishe bene wacu bane muri groupement ya Chirunga. Ibi bikorwa bigaragaza neza ko iyi leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje n'imigambi mibi bafite. Ku ruhande rero rumwe bamwe baravuga ibindi, hanyuma kandi ku rundi nabo bakavuga ibindi. Ngibyo ibi byose no kubiharira igihe, hanyuma ubundi igihe kizasobanura ibintu. Reka rero mbashimire cyane, ubwo igihe kizasobanura ibintu natwe tubasobanurire urugamba. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Mwese rero ndabashimiye mwe mwabanye natwe. Makuru ku Ibendera TV nakagaruka. Niba wageze hano nongere nkwibutse guterekaho like yawe, niba ari ubwa mbere wageze hano nyemerera uterekaho subscribe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, hanyuma ubundi tujye dusangira amakuru 5 kuri 5. Nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye mwese, mugire ijoro ryiza, ubundi Imana ibarinde.